Келділер, yarım saatte bütün koyunu yaktılar çıktılar. За связь с партизанами yaktılar koyunu. И bizning машиналарсы yüklеп, Бахчисарайга алып кеткенdiler. Местные хохлар узирательные. Приедут люди с рогами, такие дикари, будьте осторожны, туда-сюда келдер, а у ерде стадион алчак ерейди, демир жол окшекшерек андан бахарлер. Нас бақтырды, а никаких рогов, ничего. Хarbabam dayanmadı. O sırası geçindi. O koçu meselesi. Anam, babam, kardeşim, en küçük kardeşim Hanife vardı. 47 senesi geçindi. İki akam vardı. Onlar geçindiler. Bilal, Hamdi. Картошку чистили, специальные картофелечистки были, тонкая-тонкая кожура. Мы эту кожуру собирали и на плите обжаривали и кушали.